istaklo na ćiriličnom pismu. Iz pokreta Dveri srpski i Udruženja građana ćirilica smatraju da je očuvanje ćirilice bitno za nacionalni identitet srpskog naroda, te će se zbog toga zahvaliti ovim kompanijama. Zvanično pismo u Srbiji je ćirilica, koja je nepravedno zanemarena, smatraju u pokretu Dveri srpske. Da bi se sačuvalo nacionalno jedinstvo i srpska tradicija, potrebno je vratiti ćirilično pismo u masovnu upotrebu, istakli su iz ovog pokreta. Članovi pokreta Dveri odlučili su da uruče zahvalnice svim firmama koje su svoj naziv istakle na ćirilici. Cilj akcije jeste očuvanje ćiriličnog pisma i uopšte zaštita nacionalnog identiteta, jer smo svedoci ubrzanog ekonomskog, kulturnog, nacionalnog, duhovnog i jezičkog propadanja našeg naroda. Ovoj akciji priključilo se i Udruženje građana ćirilica. U vreme kada naša zemlja toliko insistira na tome da imamo nešto svoje, da na neki način imamo, kako se to sad popularno kaže, brenda, ja bih upotrebila srpsku reč robna marka, mi smatramo da je ćirilica robna marka Srbije. Zahvalnicu za afirmaciju ćirilice prvi je dobio direktor hotela Niški cvet. Ako čovjek ne ceni sebe, ne ceni svoju naciju, narod, ne ceni svoju firmu, bez razlike čija, da li je ona u državnom ili onda neće imati uspjeha, verujte. Prema istraživanju koje su sprovele Dveri i Udruženje ćirilica, u Nišu je samo 250 preduzeća koja su svoju reklamu napisala ćiriličnim pismom.